Covid. In Sardegna tenemos imbebidas in lockdown. Uri esai imbebidas y est entrando in zona rubia. Susindi esta maniera desordinancia. Vivono in batto comunas in lockdown. San Rocco in città metropolitana de Asteddu, San Mugheo in provincia di Aristanis, Sindia in sa provincia di Nugoro e Figari in Gaddura. A ustas comunas a Zungheduri in provincia di Tattari. Puite da esardies olas sun crescentes os positivos a su Covid. Su sindicu Lucia Cirroni ha da manejar les ordinanzia e ha da poner sa vida in zona rubia, po creare de firmare esos contagios. Lucia Cirroni andau a sordes ansa, soe preparando les ordinanzia, a pusichius os idos e mandau sordes ATS, puite da esos tampones e anatu, in vida tenimur 20 positivos, ma sun pesande in divisia da terror bindighi. Sordes ATS sun endes os controllos a totes as personas de Uri, criando vinzas de imprendere in chi esos positivos han sortiu. Su sindicu, apustisi aveva ragionau in sa prefettura e in s'istituto de igiene e sanidade, pensava de no a esa ordinanzia, puite gallo non tenia una conferma de totus estos positivos, ma eris e abidus a situazione peggiorante ha deciso de ponerse a regulas por salvare sa salude de esos paisanos suos.